beri me lek, duket se kjo duket e trash kafes, ajo. Qa është kjo, valla? Qa sheqeri është kjo, valla? O valla, mos ma beri me leka, valla. Amigo, kjo duket me leka, valla. Kjo që nga kafe normale, valla, me leka, valla. Unë I thash pa leka, valla. O qona goca bura grafaj. My amigo, prita pyes njëra. Hey, my friend. Jore është free, valla. Ua, qa kafe, mirë ka Brazili e quna goca. Do bet nami të kjo ishri quna, mdu se do rridhe 2 ditë unë. Se hapi koha, valla. Do të vidhe njëri 3 rrugve me mua. O quna, a kush thot njeri tua dhe unë 3 rrugve me ty, thot. Hajde, valla, një ndimës. O quna, super kafe, më e mirë se në Itali të betohem. Ore, hajka. O si vete I cigare tani, valla. Po thosha quna, ja to buzin e kemi këtu, shikoje. O Mario, jam në Brazil. Tani e quna këta negativa tu po I heqe këtu e quna se nuk na duen. Ja. Shipe. Po I heq ta negativa tu në quna një nga një se këta janë mi kompjutri. Ti heqin ta o quna shiko djeli adha. Ja dhe ato buzi. Kafe në piva falas. Inshallah së bjena I nga mbrapa se ky ma beri me ajk mua ja. Ja quna kafja pa lek. Super kafe. Hajde quna pejsaj spektakolar vlla. Shpërndajni live-in quna. Unë ila bazin, ndrysho tem ti vlla, bëu pozitiv dhe ti me të gjithë. Ndrysho, I ka ata live-et negative. Shikoj e qika quna. Njerëzit, pi këtu. Shisa bukur e quna. Këtu kemi ato buzin. Scusa, ma il bus arriva qui per centro di Florianopolis, grazie. Si paga con denaro? No. No. ¿Cuánto costa el divieto? ¿Mucho? No. Sí, la verdad, tiene que tener una... Non tengo carta, turista. Chi mi può aiutare a me io pagare? Io pagare. Un biglietto. Ah, puede ser. Terminal. ¿Y dónde está el terminal? Para entrar y pagarla. Ah, pago là, bueno, gracias. Direttamente in centro? Sí. Grazie, obrigado. Io hablo spagnolo, no. ¿Dónde es? Io, Albania. España. Albania. Albania. Sono in TikTok. Ah, bueno. Te faccio mirar. Muy lindo aquí. Però non hablo portugués. O quna, do marr ato buzi falas. Ato buz falas ta ky e pagun atje. Sa vete dita ngreni, na bëni follow, ju që ta keni bërë. Na bëni follow. Po presim ato buzin.
Shko sa bukur e çuna, spektakolar vlla. Po presim autobusin e çuna. Eci pak me lajka të gjithë bashk. Hajto përshëndesim pak e çuna. Goca, bëni pak lajke, Leonesa, Bobi, Mario, Jo. Ibrahimi, thirret Florianapolis, Santa Monica, quhet shteti. Shteti i Brazilit, ky është shtet më vete e çuna i ta dini ju. Se Brazili ka shumë shtete e çuna. Ecim tër me lajke. Hajde më çoni 100.000 e çuna, më çoni 100.000 lajka. Santa Catarina quhet shteti e çuna. Shteti i Brazilit. O qa dite e bukur sota, do ikit pres biletën tani për në Paraguay. Gjazmina, na bëni follow të tërë, të shtohemi sa më shumë, se ne jemi live-i më pozitiv që ka TikTok-u, nuk ka tjetër. Vetëm një emër ka. Falemderit gjithve. Pa 7.000 falemderit, hajde çuna, goca, vajza. Tu janë, do ikim ati ku është më bukur akoma, të vendi mi të isli në mes të ati të deti. Se këtu jemi tip lagune, qa është kjo? O që po më zëm koka dhe nga gjumi. Internet no gut, no, poso fare nada jo. Eci pak me lajka, çuna. Ta marim një Ramon e mo bëjmë në një leke çuna. Se me Ramon na ecën. Do na shaj Ramon, po na shaj do ta heqim. Një loj do pej sa të vija top zdi. Ku je, se po të kërkoja, ku je? Hajde ti bëjmë 3 loj tani që të marim ca lajke, hajde, 2-1, kush fiton? Krejt bashkë të kesto, lajka. 2-1, mbyllim. Okej, hajde. Hajde çuna 2-1 valla. 2-1 çuna, mbaron loja. Do bëjmë vetëm 3 loj, kush ka 2 pari? Hajde çuna. Të tërë bashkë me like, ecë gjithë me follow. Lajka, për jashtë të profila. Lajka yje, lajka shumë, krejt. Kove, zemrat e koka të tërë. Krejt zemrat e koka një lekse, nuk dumë gjëra të ba. Ka lek, për zemrat e koka dhe për esën. Do ikim në qendër qytetu. Eci me like të tërë çuna, të tërë goca. Hajde për 3, çuna goca, për 3, Hajde çuna goca. Të gjithë bashkë, tap, se do ikim në qendër të ishullit. Guayaquil, çuna, lajka share. Misi. Lajka share yje. Të gjithë bashkë. Çoni zemrat e lule shtyret e koka. Shkojmë për 20 lajka, shkojmë për 20 lajka yje, krejt bashkë të kesa. Hajde, Boni pak 20 lajka, ato zemrat portokalli si që ja, ato zemrat andej, do me të me gjoni dhe ne i kemi këtu si për te koka. Ku ti kesh ti se të shaj do të pi. Hajde çuna, krejt zemrat portokalli te koka këtu te esa. Po bëjte të 3 loj. Yje, lajka kesa. Yme një mbaron. Jemi për në Asuncion, në Paraguay. Lajka yje. Të tërë çuna, Ariola, Stella. Bëjmë like, Bronstale, Coventry. Unë i përshëndes të tërë që më ndjekin. Hajde, lajka. Të tërë, do përshëndetën. Bes me o TikTok. Nuk kam nevoj për moderator. Lajka. Po donata. Kush përna i plotëson këto fishek zjarët, o kinga, fishek zjarët e esa Hajde të tërë bashkë, çuna.
Imagjino të vinë një avion tani me mbjesë e sa bukur. Krejt bash, të gjithë të kesa. Të tërë bashkë, çuna. Shkoj procent të fishë Hajde zjarë. të qinë misë po eci fuqishëm me lajke. Të tërë bashkë, çuna. Shpërndajni lajfin. Të tërë bashkë me lajke do ikim në ishull e esa, do esplorojmë ishullin. Sot do esplorojmë Santa Monica. Se nesër jemi për Asuncion, për në Paraguay. Do prijet bilet autobusit live sot. Eca ti pirë dhe Faleminderit gjithë ata që të shtesin mua. Mutin kodë në komente. Lajka uje. Për gjithë që gjuajnë. Bënë qik lajka më loj, mëre, futu një qik në loj, quna goca, krejt bash të kesa. Ajdeni, lajka. Amsterdam. Faleminderit Amsterdam, çoni zemrat te koka, po bravo, sa më shumë. Lajka goca, këto zemrat portokalli dhe përisën, këtu se keni arru krejt, pashat madhin zot, futu dikush. Zemra portokalli Amsterdam, City e çuna Amsterdam. Jemi për Montevideo më brapa. Po si dhe qik mamit, haj. Hajde çuna te koka, te qapo. Do jemi pozitiv. Amsterdam City e çuna. Faleminderit gjithë dhe ju që bëni lajka. Hajde tërë çuna të kapim 100.000 lajka, të kapim 100.000 sa më shpejt. Ecim të tërë se lajkat në mbajnë live-in po. Se jemi deri natën vonë, deri 12 nas janë dhe 8 orë qarkullim. Jemi qarkullim në Xhiro, do tregohet i gjithë shteti sot. Sot esa do tregohet Santa Monica. Nuk ka me live në dhoma. Jemi me diell mbrapa, ose lart është dielli. Unë do fleje lungë se jam shkollë nesër. Lere shkollën nesër, ik pas nesër. Edhe fakt do flesh gjumë. Lajka, çuna goca krejt bashki. A ka mund të zemrat portokallit e koka yje? Çuna goca, zemrat portokallit e kokesës. Erdi ato buzi esa. Lajka, shkojmë për 20 ka o kinga. Bus për centro, si? Grazie. Të re zysha. Thuaj zyshës të vitë shikoj mua live. Erdi ato buzo, çuna. I s'kam lek për ato busa, ba. Snipe, kush ka mundësi. Scusa, posso pagare in stazione? Non tengo carta, io turista. Non tengo turista. Pagare in stazione? Si può? Lo sei fix? No, io turista. Come pago? Pago cash? Denaro. Pago allá, stazione. La provoqué yo que pasa con promoción tarjeta. Ok, dá o express. Sì, grazie. E pede para alguém passar a tarjeta assim. Muchas gracias. Obrigado. Vado allá, sto aquí. Pede para alguém passar. Lajka yje. Dá o express para outra pessoa. Grazie. Vado? Ah, grazie. Bëni qik lajka. Non si apre la porta. Bëni qik lajka, atja marim të loj lungo, sa kena në një Una, grazie signora. Ti pago. Për tre. Yare çuna, quanto? Po e paguon kjo për mua. A gubi për tre kesa, për tre. Posso pagar? Gifti par 3 fishor. Ama ne kush në i plëcon të 4 fishek zjarre. Posso stare aquí. Muchas gracias. Sono obrigado. Kush në i plëcon 4 fishek zjarre të çuna për galerina Piacere. tuve. Io sono lungo. Për tre tesa, gifti par 3 fishohet, a kena në një Sì, këtu. TikTok. Obrigado, tú muy buena. Esta chica a mí Battaglia. ¿Tú conoces TikTok? TikTok. Sì, che sai che c'è TikTok, che battaglia. Battaglia se chiama denaro, se dice denaro. Io muchas personas. Fai un saluto. ¿Cómo te llamas? Laura. Piacere, Laura. Tú muy buena, gracias.
E, bëni qik lajka, quna jota. Eu vou pra... Krejt me lajka, Te offro io perché tu ticket per me, aiutare. Não, mas já pagou. Grazie. Onde tu é? Io sono di Palermo, TikTok. Yeah, Que país? Qual país? Italia. ¿Tú vives aquí? Paesa. Habla español, inglés. Eres muy simpática. Possiamo tu e io conoscere. Tu e io conoscere caffè centro, io offro caffè a te. Não, porque eu vou encontrar uma amiga. Ah, ok, non problem, prendi anche amica. Mas eu vou lá pro centro. Eu não vou Sì, pra lá. anch'io centro, sì. Tu tieni boyfriend, fidanzato. Sola. E possiamo conoscere. Yes. Dy lule, quna, dy lule. Dos rosa, Ciuna, dos rosa. Facciamo Laura, poi linda. Obrigada. O grupi dy lule tjesta. No, tranquilo io. Hajde, Ciuna, todos. Ciao, ciao. Reci të të me lajka, Ciuna. Non so come posso Quna, po dy lule, ozë, një lule. Io muy grande. A dy lule. Eu tenho uma amiga que é Scrivi il nome. aonde? Edhe njëna dikush tjetër, quna. Não, pra Ana. Lungo i firi. Junior, Ciuna. Lungo i firi. Calma. Amiga, parando pra Mônica, daí ele passou. Possiamo andare. E aí eu fui pagar pra ele passar e ele tava dando uma live no TikTok comigo na live. Esse aqui é o nome dele, depois escreve ele lá. Laura, tu eres muy simpática, positiva persona. Laura, per favor, tu e io café, per favor. Hoje não. Mañana, tu me das número, WhatsApp. Amanhã eu trabalho. Te invito a comer pescado, tú y yo, pescado aquí. ¿Y va? Te doy el número. ¿Sí? Sí. Tú eres muy simpática. ¿Por qué no? Si yo no te estoy simpático, no problema. Sim. Allora. Ela tá online Tieni un também. attimo, tieni. No, così, Amira, così che io prendo il telefono. Solo apri qui, buttate il regalo. Ela tá online também. Sì, dai, ella sta Germany. Ela tá na Alemanha. Io famoso. Sì, allora. É que daí tem que botar o número do Brasil, né? Sì, anche io tengo un Brasile. Tu scriva WhatsApp. Na bëni qik lajka, quna, lajka share. Tu vives aquí? Anch'io. Io vivo aquí. É? Sí. Sto 2 meses aquí. Muy. Número 1 de Albania. Muchas gracias, Laura. Escúchame, Laura. Tú buena persona perché mi aiutaste a me. Sim. Io tengo bancomat. Denaro, non tengo. Ah, tem que. Não tem Pix. No tengo yo turista, vivo aquí. Me gusta esta isla. Isso é isso. ¿Comprendes español? Sí. Gracias, tú eres muy simpática y buena persona. Se mira. Não vou ir ganhar. Pero a mí, Tchau. yo y tú, mañana, mangiare. Amanhã Te escribo. trabalho hoje. Oh, ¿dónde? Lá no centro. ¿Dónde? No centro. Yo vengo donde tú trabajas, Ismael. Yo vengo donde tú trabajas. Posso venir donde tú trabajas. ¿Cuándo tú finis trabajo? ¿Qué hora? Às 18. 4? 18. 18. É 6 horas da tarde. Quando tu finis trabalho, allá c'è un locale pescato. Andiamo allá, te siamo sicuro? Sim. Muchas gracias. Facciamo un saluto a todos. Laura muy simpática. La gente positiva. Mandate corazones. Corazone. Johnny Lule, zemra. Corazones per esta chica. Ora i grande. Johnny zemra, Ciuna. Ciao Laura, corazones per te, mira. I grande. Mira, corazones per Laura. Mira todo. Corazones.
No, mira, mi chiama esta con 2.000 persone nel video. Hola, Opa! come sta? Bien, ¿y tú? Habla tu brasilera. Brasilera. Vamos, one match. Battaglia. Vamos. Ella tiene 2.000 personas en el vivo. Sí, Laura, soy muy contento que te conozco. Eres muy buena chica. Hay de hecho una tater. Díganos todos, Laura, corazón, mira. Coração. Sí, tate. Obrigada, Gabi. Obrigada, Raya. ¿Te gusta Italia? Me gusta muito. Vieni in Italia, te invito io in Italia, a Palermo, a Napoli. Todos amigos, siamo in Brasile, esta chica è brasileira. Vem Ter cá, Basca, Tuna, Mas a gente não consegue ouvir o que ela tá falando. tu conosci TikTok? Conheço. Mais ou menos come funziona. Bem mais ou menos. Assim, vídeo ao vivo eu não conheço. Amigo, dice esta chica, amigos, Aziel, amigos, Oi, okay? Freud. Follow me. Follow me. Será que ele tá falando comigo? TikTok è muy bueno. Muito. Será que ele tá falando comigo? Ué. Chiasi, Giuni non ieri, Tuna. Giuni non ieri, Tuna, sei mora a nome. Ih, Tu e io, se facciamo, vieni con me, facciamo TikTok. Lascia trabalho. Bate, trabalha. Non vai mañana a trabalhar. Vieni con me, andiamo a comer aqui, mira, aqui. Come pescado. Não tem como não trabalhar. Tem que trabalhar. Te tá gusta il entendendo, vino? Marcelo? Não. Se tu quieres a oggi, nella noche andiamo a comer aqui. Não, eu vou pro centro encontrar umas amigas. Vengo anch'io in centro. Mas eu vou estar com as minhas amigas. Peccato. Tu eres muy linda. Pero mañana vieni con me. Mañana eu trabalho. Pero quando tu e io... Ok. Quando tu non trabalha? Só final de semana. O que você ligou aí, mãe? Oh, sábado, ahora es una semana, es mucho. Tú tienes mi WhatsApp. Mas se eu sou assim, você vai estar mais escuro que outra. Tú me has dado WhatsApp, tienes. Eu escrevi no WhatsApp. Grazie Laura. Laura non c'è. Já é Tuna, Giuni non chiara, Tuna. Esse do te me like. Esse me like. Vamos, gente. Obrigada, Mayara. Muchas gracias per Esta push, Laura, va nel centro. Não, tem que pegar outro e daí vem pro centro. Io me gusta al centro. Ah, tá gostando. No. Pero escúchame. Esta push non va al centro. Não, depende, posso estar aqui aí. Tu me aiutas, io ti pago. Não, lá dentro não precisa pagar outra passagem. Tu vai descer no ônibus dentro do terminal e vai entrar em Deixa eu outro. ver. Non si paga. Vamos que tá agora. Fammi cinque. Grazie Laura. Grazie. Más tarde io ti scrivo in WhatsApp. Se tu eres nel centro, ti invito a comer. Certo, Sabe? aqui é o centro Balaboa. Não tem... Centro di Florianopolis. Aí tem que pegar outro ônibus pra ir pro centro. Grazie. Però sto dicendo tu E o pessoal lá? partita, battaglia. Laura te spiego. Sto dicendo Laura, más tarde, aspetta, te scrivo. Con familia o Com as amigas. vives con familia o amigas? Amigas. Tú eres de aquí, de Isla. Não, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, Porto Negro. Mo te scrivo in WhatsApp, one moment. Amiga, com uma batalha de TikTok. Parece mais uma batalha espiritual. Ca parte è un ciuna. Mo te scrivo. Laura. Però non mi esce Laura aquí in TikTok. Laura,
in WhatsApp. Aqui, tem que salvar. Ho fatto salva. Un momento. Tem que fechar, eu acho, e abrir de novo. Però non mi esce. Strano. Acho que fecha ou abre Sim. você primeiro. Tu mi aiuta a me hablar português. Aspetta. E se eu tirar uma foto do celular pra mandar primeiro? No, fai foto WhatsApp mio. Não, aqui, ó. Pero aspetta. Mio hombre. Mira. Fai esta. Fai esta foto. Gracias. Snes më të elmo kjo valla. Ué. Aqui é, eu paguei pra ele entrar no ônibus. Snes më të elmo kjo valla. Pero non mi esce tu WhatsApp. Perché? Porque tu não... Aspetta. Ah. Non esce. Não. Hai scritto non viene il numero. Laura, aspetta. Laura. Mira. Se este número viene. Tá certo? Ah. Strano che tu tienes WhatsApp aquí. Si ka mundësira va. Non mi esce Laura, strano. Non mi esce aqui no WhatsApp. Cara, tá. Ok. Fai tu foto mia WhatsApp, mira. Fai foto mia numero. Este numero colombiano. WhatsApp, fai foto. Vai, colombiano. Sì, Por quê? perché sono stato in Colombia 6 mesi prima. Ora sto aquí un año. Tu sei burra. Tu scrivimi a me. Registra il numero e scrivimi a me. Sì. Scrivimi in WhatsApp. Sim. Perché tu eres muy simpática y me gusta con te conocerte. Forse sto in esta isla. ¿Eh? Tu soltera, no, Mais ou menos. más o menos. Te porto in Italia, a Napoli. Eu vou mandar. Ah, aqui esta foto, gira un po'. Não, é do Eres tu? Instagram. Não, é essa aqui, ó. Tu eres muy simpática. Te vdes un pochino. Laura, tu Amiga, eu. te vdes un pochino, mãe. O zoti maca bet Brasil, tu se dori këtu. Po e kapa. Tua të drejtë nga ju. Po e kapa këtë të ri këtu e quna? Po, të tërë, po. Todos dicono que eres tú muy buena chica, todos. Dicono, sí. Sim. Que Laura. Mira, corazones. Mandate corazones todo. Mas que línguas são essas que eles estão falando? Toda Europa, Italia, Albania, Europa, Francia. Perché io muy famoso. Ah, sim. Mira aquí, 500 personas. Sono positivo, per esto me segue mucha gente. Muchas. Outras pessoas. Perché io positivo. Sono bueno. Mira, mi chiama esto con 90 persone e non mi interessa, lo mando via. Por quê? Perché non è famoso. Mi serve gente grande positiva, esta habla male. Uyar Meki, Stine, io hablo todo aquí. Da terpa, mira, 1000 persone siamo arrivati. Sim. Olha, botaram uma coisa na minha cabeça. Sì, per te. Via, te sono per te. Mi WhatsApp. Të skrivisti? Ainda não. Jeta është e bukur. Bëni like të tërë pa losha. Lungo mucho famoso. Follow Lungo De Fieri todos. Abbiamo trovato una chica positiva che ci ha aiutato per i ticket. Heraldo Albania. Heraldo è Dubai, famoso. Famoso. Sì. Heraldo Albania, corazones. 600 siamo arrivati, mira. 600. Tu stai con il numero 1. Tu
tú ahora estás con el número 1. Legal. Laura, muchas gracias por todo. Obrigado. Perdóname si yo hablo mucho, perdona. Hablo horrores. Pero io TikTok funziona così. Ah, sim. Mi iscrivisti? Tieni un attimo, per favore, solo un attimo. E io prendo il telefono. Tu apri un po' con le agenzie aqui. É que eu não sei falar italiano. Quindi hoja di come pesveta. Guarda, mira aqui corazones. Corações. Sì, la gente... No, non apra. Eu Essa não negativa tô. gente. Tô procurando. Esta gente quiere fama. Quiero todo fama. Quiero todo fama. Quiero todo fama. Quiero todo fama. Dico Zareva. Ahora tengo internet. Solo tiene un minuto, per favore. Que yo quiero aquí. ¿Tú me escribiste aquí? Allora. Escrevi. Non arriva messaggio, nada. WhatsApp. Tu tá com algum problema, não? Ah, sí, hoy. Oi. Ok, Laura. Laura, muchas obrigado. Nada. Tú eres muy chica positiva y simpática. Mucho. Mucho. Y amigo. O nene. O nene. Kujton janë që kisha në Italia. Una me ricorda una Italia. L'Italia si mangia pescado. Hello. No, you can say ciao, come va? Hello. Hello, people. Eci me pecho. Vamos todo like. Devono fare like, este, mira. Esto diventa like viral de toda América Latina. Tu tienes begli occhi, muy simpática. Io anche faccio palestra. Io, fitness, caminar. ¿Te gusta? Menos. ¿Te gusta la fiesta? Tipo mangiare pescado. 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 Haide, famo una foto, vamos. Você é muito aleatório. Të vdesëm për ty, maj. Esim të tere, Qona. Pero tu eres muy positiva. Muy. Perché ho mirato che hai pagato il mio ticket subito. Me aiutaste allá. Muchas gracias, esto es bueno. Io tengo anche la droga. Tu tienes Instagram anche? Sim. Dopo mi dai Instagram. Tempo. Fala pra eles me seguirem no Instagram. Sì, más tardi quando tu hai Não, eles. seguire Laura Ciona. Laura Me sigam lá Ciona. no Instagram, pessoal. Adesso per ti, vai. Corazones todo. Corazones todo, amigos. Tu sabe o que tá escrito aqui? Mucha gente, sì. Sono mio gente che mi segue. Oh, nene, Allah. Quem? Aqui em Station? Não, mais pra frente. Aqui em Station? Não, mais pra frente. Daí tu vai pegar outro ônibus lá. Ma aqui cos'è? Centro di quale città? Aqui é o centro da Lagoa. E esta aqui? Aqui é um centro também da Lagoa. Dove è más bueno? Este o outro? Os dois são buenos. Anche aqui bueno. Tu scendi aqui? Eu gosto daqui também. Posso io offrirti caffè aqui? Mas caffè. eu vou encontrar favor. meus amigos. No. Seguro? Eu vou encontrar meus amigos daí. Quando tu e incontramos? Sei. Vabbè, Laura ci lascia, c'è una servata all'amica. Toda ora habla aqui che ma io. Ora do takoj shoqe, do pallosh. Pero Laura, escúchame. Más tarde, si tú tienes tiempo, te escribo en WhatsApp. Miramos. Se tiver tempo, sim. Vabbè. Eshme shoqet se vinë shoqet në autobus, o pallosh. Ora ju doni femra direkt, po s'kapet femra direkt, or pallosh.
Todos aqui, pse jeni kaq negativa re çuna? Mucha gente es negativa, no comprende que una chica no te puede decir la primera vez. Tú a mí no me conoces, es normal que no vienes conmigo, es normal. ¿Comprende? Sí. La gente aquí es estúpida. Mucha gente no comprende que cuando tú, you understand English? No. Poquito. Many people don't understand. You can have one girl first time. You must know her. Sí. Eci me like e çuna, eci me like, është me shoqe do pallosha. Eci me çuna. Aqui. Não, depois dentro do terminal. Ma il centro altro dove sta? In terminal? Io centro Florianópolis. Aí você vai pegar outro ônibus lá. In centro. Grazie. Ma la tua amica sta dove arriva? No centro, mas primeiro eu vou na casa delas. Pero dove vive tua amica? Por aqui perto. Po ky mbrapa nga dolje. Po ky olla, më merr telefonin mua ky olla. Po ky nga doli ky olla. Se pash fare unë alla. Baj telefonin se na marrin telefonin. Qa janë këta tipa kështu alla. Po ju pse stoni që jeni mbrapa alla. Desh mori telefonin e merr ikën me vrapaj. S'presim nga autobusi këta dhe ikin me vrap. Qa to preki ky është? E aqui na stacion. Ky është i mbaruare, murator, qa do kapi kyre. Ky është kursuri do lapit. Ky është zora gjire me qa do kapi kyre. Ky është i mbaruar. Laura, ¿dónde se prende el bus per centro? Allá. Aquele lado. Va bene, allora facciamo così, ci vediamo in TikTok, in WhatsApp, sì? Allá, sta per il centro? Ali no 330. Qui, allora. Oi? Tu conosci él? Laura, vieni, ti do un abbraccio. Oh não. Unë kësti moj, do që nga këtë fare Allah. Nuk që nga në i kushe tje quna, shumë e lodhur. Do që nga gjitha jo pjuth madhe Allah. Aki, do që nga këtë fare Allah. Esta? Ciao. Nuk që nga në i kushe tje quna gjitha jo Allah. Fai un saluto. Te scrivo in WhatsApp. Esta per il centro, sì? Ma, Laura, ma aqui bisogna pagare? Não, só subir por aqui. Nuk paguan tua çuna se që nga e kam pagu biletën. Daqui, deixa eu colocar aqui. Po çuna. Unë një pyetje kam për gjithë, jam kurios Allah. Kam një pyetje për gjithë tu dhe që ma vjen inteligent. Pse kur çdo femër që unë takoj i thoni ju se ka pedot Allah. Teo, tani unë jam kurios të di çfarë njerëzish jeni ju aty mbrapa. Jo, jam kurios të tani pyetja është, ore ju jeni budallënj apo bëni vetë çuna? Më fal, ju gjysma që shkruani. Po si do kapet femrën pa e njohur Allah me që prete biletën? Ku keni parë të kapet një femër ashtu? Vetëm ato
Po jo më është e mirë, dakord, që është ndosh, po nuk është në kush e di, po. Si ta kap unë atë tjetër, ju i kapni kështu në autobus me sekonda? Unë dakord është e mirë, po. Sem jam kurios, ju si kapni ju? Si kapni femrat ju, direkt në autobus, hajde me mua, këte jam kurioson. Ju si kapni? Ju që shkruani këtu, si e kapni? Hipni në autobus dhe e kapa, çdo femër që takon në autobus kapet. Kur unë su marrë, a jenim Tereziu, dhe që më besh bëni. Po s'kapet femra direkt, o njerëz. Ju i kapni me zorë dhe i bini në burg. Unë jam kurios. Ti dhe aq afrohet nga TikTok, thot ky. Njerëz të egër. Leri qa thonë këta o vla, po e di e ti Marius, o Paula. Po unë se kuptoj që çdo femër ju takoj një tjetër këtu se kape prapë, ja do gjej një tjetër tani unë. Por ju si jeni në Terezia, nuk e di unë ku jetoni o vlla. Qa rruzi toksor. Se kapet do, po se ka për të kapur atëherë, unë e njota, më dha numrin. Po ishte shkruajtur do kapet. S'kapet femra direkt si mendoni ju, sesh edhe ajo, vetëm në filma porno kapet femra në autobus, bravo. Ku i keni parë ju këto, o çuna? Direkt vetëm e le kapet. Nuk kapet femra ashtu si mendoni ju. Ju si jeni në Terezia shok. Tani sa lekë për 100.000 ju? Se jeni 500 veta. 500 veta këtu jemi, po të jepni një sulm të tërë. Tani do na ndihmoni ju. Do na ndihmoni ju çuna, o Stelo. Se ti Stelo që e Stelo më duket. O Stelo, do bëj sa like ti vlla. O Mandi. Hajde çuna. Bravo, bëne edhe me hap se të ta jepte një herë 20 qash, një herë syve, ajo thot ta jepte edhe një syve, thot ky. Tani do vemi në qendër ku bëhet nami çuna. Ati kam shumë buza. O zoti i madh, edhe një tjetër këtu. Jam Stelo. Po di gjë unë tani shumë duket nga mënyra si shkruan ti Stela. Që nge Stela, më fal. Mund t'jesh dhe Stelo ti se këtu merret veç qa ka TikTok-u. Peqo. Tani Keli ka ngel me 11 veta Allah. Macja me 4 veta, hajde los tani me 4 veta. Si bia halli e quna, unë sot pori pushim s'po bëj, tani do m'dimoni për ca like për 100.000 s'po bëj lojra. Po doni në të mirën time e quna ta ndihni në aventurat tona, se sot do bëhet nami. Unë do bëj një pal brek e quna se jam pa brek, mos ma mini për ofendim. Po blej brek urgjentisht quna se jam kej, do bëj një 4 palë se unë i mbaj brek, i mbaj 3 dit i hedh vla, nuk mbaj. Do t'i blej vla se kur takon e i bustu të ngrijet muhabeti dhe nuk do bëhet çandën para vla. E shalli i madh vla. Se që kam çandën unë. Ure, unë më them halli i madh. Po timi, shalli i madh e Rally Albania. Do blej një pal brek tani Allah se piqa vla, për zotin e madh. Se po jam për qatë bëje quna. Nga Gjilani, Panda 06. Po e rajtë për qatë pa i kam unë, Allah. Do blej brek, vla, se nuk kam me brek, vla. Një pal kisha të fundit i hodha atjet e pisina. Se unë si mbaj quna, i mbaj një dit i heth dhe qarapet. I blej 7 palur në dit, se unë duha 3 lisho, se këtu jem në Amerikë Latine, vla. Jesto centro Florianapolis, si? Bus. Centro Florianapolis. Centro. Va nel centro. Grazie. Italia. Io Italia 1. No, Italia. Io Napoli. Napoli. Sì. Conosci Napoli? No. Però mio papà di Palermo, di Corleone. Corleone. Palermo. Conosci Corleone? Hajde Xhaxhi, fai un saluto aqui. Ty buza, i ka kaprolla ndaj se duhet merre me ty unë. Ja dhe ty buza këtu. Io inglese, do you speak English? More or less.
Mi turista me gusta Brasilo. Giaggio. Acá no soy todo. Pues te soy todo. Obrigado. Tu habla a me quando io centro. Tu me sì. Tem que ser very people down. Sì? Very people. Very people down in centro. Very people in centro. Vamos todo. Con laico, todo. Io centro lindo aquí. Bueno.